Kakasi Students Union KSU kalai kendo yang Menteri Ketenat Yalekai Kajala hakan riutri ukulalengkon bandawa halor kejingshna yang Maddur Bashirin yang jang Utirat Singh habar ke office trikam jang ketenan. Katkung bajinget hu dakir khot ke KSU Ketenat Yalekai kala menjur benshna yang ni Maddur Bashirin yang berkeseng kala kerpat ru yang Menteri Ketenat ban pendap ya kini kam haswa kasngiken mau ya kajingklat Utirat Singh kata ka khat nyautri unaitung. Hakajuk kepor kajing penbahaya ke Tirat Singh Indoor Stadium kadang ya syashan. Nakaliang ngajing yo jing tip ba tenak sports and youth affairs menta kan renovate no kan maramot no ya ketika Tirat Singh Indoor Stadium. Di habungi ni Sofia pada nomor budon wi dor jong bayam Tirat Singh balatai daka isu jiau circle ko jingalam jingba me bankir lapang haus dam arhajar lai balapli utau modru moddur haka khalai nyu tarik yu naitung di ni ngisokia kata bingi wajib objektif ba nakaliang ka tanak sports kilaweng ni mod di ngila ayawat lat wa denti hakno burkom ba namar ba ba rasul la shore la bu itu mod untuk ngikwa bunde nglayo appointment bad e sports minister ba bantai dor lengdo nglayo penyekran bad i mentan mata kerja keren ke jungi badi nglas tonat sekadai e lamar ba amtang bakin tai du mod dor kumba ngil tai musuh kalian ke isu ini nak kalian ke sports department nak kalian jungi minister in charge ila kular bantai no snan du mod Bashirin yang kumtiwe di mod di kumba dan apa civil hospital jong nang ba jong Tirat Singh apa janmaran yurang hat nakalian ke KSU kala wani kendu yang ngaruh bagi kuat ban weng kila yo pen baik hibat ni ngila paweng hiu pun doktor ban weng ban bu nomor ban jawaban bu biang dalam kanika building tin rate aga jing musngo ga jongap ga jing musngo ga jong ti hi kedai ba la dalong tu pensiunan na ba bu mat ba bahas na ti kata ga di ga jing ya ti kren te nga sutu ba kani ga kam de kalong de ga ba batam ngile kum tale buka yang kerteng sakanam mo kamtam tawai kari bakajak mari bojong ni tinggal kalau ba kina kalian tu kiki ajumut yang aba kwa banyak kenduk dari balong tinggi kwa nopan bisna no sunanda upa mana statue untuk akan dujung Tirat Singh jadi nata kada nasmo ba kadai ka ba sutana ba hatap warna kalian jong aru ngala yo itu ba cinta di anu tan